Kerwit kala Dr. Bat Scam Marbo bolong uno aiketin jong ka VP. Ya kiwi ki political party kam tamya Kongres bat ke UDP. Bat ulong ba kini ki parti kimsalia ban yalam bakla ban pensotu bakla yo pai ba tang nak benta ban job ya ke election. Bat susu ulong ba kinong yalam jong Kongres bat ke UDP kilaong ba kasyong ha ke VVP. Lakan jet ya ke siksidol ne ya ke artikel laispa nyop huai. Andrei ngasutu begitu biang bakine bro artli kata ka siksidol bat ka artikel laispa nyop huai. Kila banyadon lang nang man pen scam susu ya ke jinglong try jong kiri lum ya kendo kesiap. Namar makihi mencuaki ong banyadon kam ya kile bro artli. Susu ulong bakine ki political party kimsalia wat ban tok bat sukor. Wat ban yalam bakalayu pai baru. Nak bentah bikin job ya election bat baka VP kan numyo ya ke jingsania na upai ba kiwi di political party kinwan ban pen supo bakla siapa upai ba banong baka voice of the people party kakwa ben pendu district council ke Congress party kala de peren ni yang kan news mana ba haga ba kinong yalam do Congress yang kasyong haga BBP la ka jet ka section yun na ka jet ka article life pa ni kuwai unong yalam do UDP wala yale MP election Ukraine ya kata uang ba Rusia pa ba ban jet ka party ka bakwa ban pendo district council dai ka bangakwa ban ong kini kinong yalam om dei bakin suku ka ka section baka ka artikel life ba ni boy kisuko biang babaro atli midon kam babaro atli kila bandon amdei bandong baladon ka artikel life ba ni boy om don show ka section ladon ka section om la show bandon ka artikel life ba ni boy henry isuwan berbit sepi di pai ba banyo banyalam bakla tang kawai katong bagidon kalong ban pedren ya ka voice of the people party. Kadang apa iba apili benog ibasyan. Balay no ong kata. Yan ong yapi. Ka utung no yalam. Coba UDP. Ba ong husyar ya gitu gibakwa ya ka artikel lais pa ni fuai. Haus nam arajar khatndai udai ujo ubreu ba ong bangidon kam baroa. Henry House nam ajar abusan uang ba husian di perkat bagi pai ba ayata kini tang bandran ke BBP kan salia ban perdat ya kai ke bagi kran dan suaru kini lambak layu pai ba Henry ka syong hapi hara hatu ngisa nem bansa yalam bakla ka voice of the people party ho itep ka district council kalong ka ba donkam ban yada ya kacing em ngejongi kum kiri repat kum kiri ulung ke VPP kakulang ban pendan kam hok ya ke board ke district council na ke bentar kacing mentoi jong kipai ba jong ke beri penyau peran nah kalian juga voice of the people party iwan rupan kula balong bagi MDC kiba sajit naga BPP ki hap ban ai ka jing sekri yau pai ba kakum kakular ka bangila kula katakan ka thong jo voice of the people party om bangin suwan jepi tang man job election hendai abangi job election ngin pinti kana ba kata ka bor ka PI ha ki MDC ken yo ban sakri